That's it. Yeah, that's it. I'm walking over Adom TV. Badwam Jumede no so tichu no wa fe na wo afidie ato ha mo ache sonko pa. Yeah, that was it. Umre no wadaje abribia no wo de ma Adom TV ntim. Panifo ni nyina tichu kwa hemre wai. Se asori ko mo susi ho. A wo mo hwe yeah da mo ase. Munti ene awrade bambo na me yetimi sode esa abegina. Ti yeah da mo ase pa. Mini incoming. Is incoming so ma yetu. Me ma na wo ha nyina ye incoming. Nti we no incoming Bismarck akwasinsia na ni da kwan se bia 2038 ho 40 ho obe pre mampon mrahye bedwa akonya no e na o man so de o se Kenya ase tiene no obia o different places enti me mo wache mo akwa be me na bibia boko de o nyankopon adom atare su fata o se no wabu ano no se esisimu ye pa bibia e kama ba fie kama amanfo nte enye esamtwerefo amanfo brom sa bro ya na wa you avim o se ne for some na me na ye kasa enti fa hu shem still akwa member say abra na Kojo Ponkoma ye minister for information ade ba kwa no odi ho yawo ye the slow pace of prosecution from Krofua ya chiomo so mayen centrofo bia yakayaka de the best the office of attorney general the best the Ghana police service CID 4 esremo the way amount for to share centrofo so ebroye no anonte minka se ne ma ye nyina na ye but sabi the fact say ne wo ye no nya nche say me sure me power so because me so me yen sentwe so ni me bi wan so ye tia me a enye ba me ntene me nsa wo so because me nim say mra wo me mo say mra no ene odi se wo ye wadwe so be tietia me makwatsinsia me fa ho de su a o sam do fa mra kwan so ye de abufu hwo ne abufu bi a yafa de free baabi nenam some train became in as a party and for pet or ye tamfo. There be a defend media campaign na ye can. And yes, be a semi yes, you're selecting Kofobi the defend no mekeko. But now what same see a galam say by moving among them and some 12 Ghana away. The anymore ye. I'm telling you, be near the microphone each and a time moment me I see you. And you be if you crowd fear, crowd the microphone show be at time begina camera ni see catch say you on air. I am to see a betonoson. Ti de ni adin no man ho don na ye adwuma. Ti ma kan ye bia na ye. But the first say ye chia so nkire say bitene wonsa. E wo ye so. Enye asam ti we no ye kan tintin ni tietie na ohunu ye ya. Unsi ahofade no asesa. De aye no ya nkan ya asem obi mekama ye. Gode bia ye ka mo de mamu ye ka marketua ye ka nsuo akwan nom ni apomuden ye anso ha na ye ka ye de amaye tie na de ye ka ye de ye nso ye obi ayire nom obi kunu nom obi sister obi maame obi papa enti mo nhwe ye yie eye den ya asem no de nkoma o ebe kwa ma obi sa na tie abaye ye ba betu akwasi mampani de ye nipa be 13 a epre ba drone ba ko pe ye mo draw e na da no ye hwehwe no so what you say nti esremo ni die mu akwan so esremo century ni ye na dwuma munya wo de ye yakora se mbe wi no masa asese ye gadget na ka ho and de akwasi kan ye asisi ye hu report en ba bia akwasi saafo no mu prepra nkofo ama na bi modidam no wo mu nam ho hwe enkosi ye hunu de akwasi je so man mu no bibi ye ni ho ya te committee ye di hu asema report na ba me wo hu say conclusive asem ne say that ye nti osumesi ana obenti we no ye de ni tuma na ye hunu hwe eja be hye de bia ya investigate up till now ba kokra mama ye ntimi nye enyi ntum say ade we na ma we si de bia susu say ye free say na ye kai say ya adwen ye say sa enti we wie no enkonkosi hwe na de ko na bi masa akwakosi enti enkonkosi hwe because ya manipa na ehunu say we ya we enti na kofa agya n ba ye enti ye de ye ma report ne say ye susu say obi o so gya wa ha sa enti na no ye kan ye de defend media now eni kwa so oburu nyame eya Adom a aja say nyame Adom ochna ye kokumase
na yakopao ho entoma Kumasi City Mall ti wo so betumi ajoin ne ye e wo kompanifo ni nyina beba ye nuano mu a wo adwuma no mu nti wono mo pra ebi kura de adwuma na hyem se de mu pa no omo stories no ye be share amo wo hu se de tie timi spray pepper spray gu kwabrane so kwabrane timi de tuo bo kwabrane kwachi please for brey timi for brey security for so nya asem en kan tre timi for ne ka tre sam trefo na wo bu ye nyina de hu dwane free adwuma wo na be kan asem na ma problem to atena nyankopon ya adom aka ye ho ntia na ohu ye nseye no a ya ye boy ye dawuro ye de bia na ye beka ye ka mo de ne ya nso ye ka ye de because ya nka obi a me babu ye sa e be wie ne ayare de fie na kakra ye de ahwe ho ne abusua na no so babu ye so mo sem den pa anya ize o na so no ta wo mu a wono no onimo enti ade na waye no ho yawo e na ode e bowo ye kwato abai so obi abonitiri mo po ye sheda fo multimedia me was say dey tie no pepe sa na ye de ma woni dem ti ye be sremo bambofo no nso wana mo sumo ye hu ban bi na be wi akire wa hu se nsankyire ni wa hye ni media election headquarters bonachi ni ade na mu pia no wa wonim no wonim hu no se wa fa na ho fa nye ti ye sremo mo ye wate na ne enua no mu bi ba ko so odi abrochire atrentuye ni nka abrochire kro de sanka ye ni giem so obekọ nyema ye de hyehyɛ no ko yaw mu no de ko yaw de e no de obi abrante papa bi a watete na ko school anyini a waware ye kura mi sa nchempo ye ni na feda abrane ko nyame ni nipa bi mu a kaba na wa efu no a Emmanuel Ante yeah when the adman ko waja oh they am do so jai because e mane ba akokora complete and no hwe na fruit so hapa the fruit ma yase abrane blow bemo ye na ho keka wa adwuma ni mu say na yire ne ma I don't know e bi oba no na je ono so betimi aye bibi kakra ti yesremo ani die mu na no ko ba kra na das na da fi no aye bed na to obi so das ye kra soro ko ba de bia kra yesu ade o ti fi yesre bebre wo ho aye nnim ti mon kan ye ho ochena wo Kumasi ochena ya na ye pa ho entuma no mahunu ye adwuma no se de etie nti ye ka asem bia ye nam ye dwuma Sofia maami anu one ne ba eda dambotom ene omo wo a 4-bedroom house ye dwuma ye because ye can story and a touchy penny bia kuma and was asem wa mo team ni akanti me sit down with the ache maami ano mo na omo ti nwura mu asen ho abi abusua na omo ti nwura mu enne ko hebe bi omo te ye dwuma ye nti o maami na kenani nada se asase de asase obetimi kra to bo ni krom ya dwuma ye wonya fie yo no akase ne madea o se da owuram na ne atata de so ebesu na onya mo timi de tire so mpaye da tade ntina ho ye sei ye different centrefo ye mo centrefo ho ban ya ye besipa ne ko ne ha ban fantasi ba nyansafo a be funtum ye nyina afra de bufu asa adwuma no preacher otochina ye nyina ye nhia adawma papa yenko papers no eti mana adodan kwakufu anfoni wa on say oko ne last UN General Assembly the last one yo kasaye eni enu ade a okasaye na mampenu maka ya 2017 oko UN General Assembly papa bay we Daily Graphic na dai no de mo e ha pa samna san sa odo mo bro ye nti entime nkonko fa report ne me ho e bro nko a hey banana so 100 pages so na de asa ba from pa omu ja ye bro e report ni na be ejuma pani aso di ka ko kan abro di kan ko UN General Assembly meeting o say uko UN General Assembly meeting aye obadwako bi o mo hwe bamboso na yamana ko ese aman kuma bi ye bibiman ba akokora nim ani man pani sa de ne enye kora na we aba ne sa so no so hwe asojafo a ebo ban amama ho do so a bibiman asojafo do so ye pawo tade ntina akonyesi ne sidi fa sa adwen no bibiman ba akokora nka ho te no asabo so biem okay sempen fonhwe na yentu wan ma na afade ba ko so Ghana abato ne so no obehwe ma pepeye aye adwuma opie nu a wo wi aba bia mu o Ghana akufa ne senya na apen so obewi aba mu anachi na so no pa
Oso no party mampani akonya so die. Ensita. Aba wiamu bia no obi ani ada ho. Ayi kraka Dr. Farijan. Yes. Aba no de ene ne ayi ho no. Police station ho. Mo ani na ho. O me ma ni party amfa biscuit anka mo a. Ebe fa. Men na mo provide mo ho. Obi amana ni na ho sa abo wo. Ka kire we gent no mo ko stress aduan so mo nyai. Ai, ukọ abo wo ho. Ukọkun, wo ni obi ukọkun, wo ko di sa nipa na aduan. Mo aduan no wadi. Ensuo no waje. Mo tumi no waje. Obi anya na sede. Ye ni say ya. Din, ka se be. If student loan trust fund penny fund so at am una so. Am addition for Bosnia 20 million Ghana cedis. Yeah, no so yes. Sabe ya chidi fo nso benya bi. Am phone trio. Muntua. Sa yi internet yi momo ya omo de crediting. Kwa for de kasa, wo send no no driver wo send momo was mfa so. Aso de ka so. We de no ma ye papa we bi. Ya de bo ho anye. Wa uni ya sika. Anye bia so wa je 100 cedis. It uji na wutua no mo tope o. Wo de kan to se me mfa so. Me sa ti bia me de be fa so. Me atetew. Ne ye nte no be de no ma. Tu be we no mo de abebu so. Wo data na e hye board no. So me ni say o se no bis kana mi sala number fra. Me musa. Me de be to so. Enu a me buhwe na me hu din wo so nko a me de be ma. Ba uri sa asem ba ho. Obi ono twia obi ka. Enam so twia to so na. Se ko so twia to say less than 30 seconds o. Entem. O so twu fam se ka ma me. O dia ma mtianfo. Ya muji bosi amuntia. Anya wenye sa. So that next time. Ma ofro. Sa. 32 journalist media houses nominated for awards in the GG Awards Basom. It is central for the media house makuma kwadua samene yomosu a ye be bo mo Abasom. Penifo bi so da beto just say winner takes all no say etuo etwa. Say etuo ba we na MPP winner na MPP fo nkwa na ebu oman. NDC winner na NDC fo nkwa na ebu oman no. O say dey say is ad free hono. Na enyina eka ho bom. Na ehunu say we your how. Adana pani bi ka say o say mama so bo ba ga na yi. Ba mi so bo ba ga na yi. E na ba ko nye president ba ko nye vice. Na say some party obi ade na adu. Obi so be o me. Say di anka nye dey. But different obi so be ni dey ba ko nye president ba ko nye vice. Na one be vice. Obi e pe ogboro no. It daily graphic any daily guide enso any. And this for the beto dwa ese democracy have for ya chuo mo no yanya mo. And the bucket about man say let our people go. NDC defense protesters 11 more remanded. They say my 50 o the news. Yeah, the 11 aba be count. Aba count 29 no. And na edmekoyi a Ghana aban do mo keto makoji efie kese wo London no. Aban so otu na mo. So be tue. So omo de money sa kosi South Africa so. Say je pade so South Africa mo kwa kofa. So I don't know say ko du ba bi say ansa na watu ho na mo. Nti aban say. Unim say won krata so me de we mo ka me say e mwango ni nya planning. I don't know do obi kana je say no ya be kai wansa. Nti aban so otu na mo na akotwia sa ka. Enura so. ECG boss so resign. Ombisa no say a personal reasons. No. A personal. Ngwase mfata kan ni ba. Osi nyobia na etata o say personal reasons. Ono ana. Eko. Daily guide no. Political digest. A vote for NDC a waste. Na po na ka kira man for was antimantem so to about the man NDC was e wabato. Se afie mpese spoiled ballot ebedo so a. Na possible fama NDC amanyuku. Afenyo marking slums NDC for sidelining Muslims. Hey, they really serious. Reconcile with your opposition friends. Enti penipa ba ko so wo NPP amyuku no 2 MPP fofo. So obi so am senti so. Omo ba pa ankofo mo no mo extra gi opposition no. Omo anam da so no mo na ma so ma fa na vofro. Say brabo ya ko yanim no. Ofosungas. Oso omo anu omo eti asuo no. E opposition omo anasa na omo nam. Ana wonya na fofofro. Emu say omo an. Ko so omo sa anwi hu biem. From. Etu oda. Eti political digest revia. Ya we enti no when so NDC and abe was say a force mining list of Akonta Mining Limited was issued and the MPP not NDC. Enti no so wa chechiri mu MPP for the issue of more license no anyway and na chedan so abechiri mu de enti a on supportive protest so obadomonline.com and nsema hudu bi so e wa ha 2 sack. Yeah. The old tia no use sack 2 sack 1 sack. Ni na
Senior Staff Association ne tewu enso was strike more strike say ye dru sa brede e normal normal because there be ameka omo hwe ne ye ebedu ba bia be funa amanyofo no oyo omo mfim yo ti anu nso ne ho asem na I mention south na mention south say you say voter register no you need be 1000 yeah abroso enti kwasi emfansi ha emre no waso ye kona agudie mu nsem Eric akwasi body e de atoaso owie pe health tips no wo bo woni no ho ban de kwasi nsia wo bo ho ban yes tena ujina chire kura mtime from ujina hia chi e na no ujina park iso man from park be car park mo hwe park de ye ne ye ya na car park ya se mana make e se car park e se da oso ti e be di sa nkomo ne mo ye ne ho ban na fe ahosepe ebeba nkomo bi be hyem ba ko mienu na fe asemidika na yatena sempensempensemo aba kwaso mo afidie ne na ha edase